Assalamu alaikum туғандарымна, бүгінгі чарышта бізде Hyundai Porter 2023 жылғы туғандар, Euro 6 моторды механика туғандар, дизель 2.5 машина өзінің жылы 2023 жаңылардан туғандар, білесіздер, пробеги да аз 54 000 оригинал пробегте. Машина өзінің состояниясы өте сонын, анча-мынча мел царапиналар бар туғандар, мондай. Ол жерде кішінекей чиілгендер бар екен, туғандар, ушундай кішінекей меліштер бар екен. Атак машинаның мотору өтө жапжаңы машина деп айтсак болот. Ички состояниялары өтө таза, жакшы, аккуратно пакеттерде бар екен туғандар. 54 000 оригинал пробегте. Машинаның ичтерин бир сире көрсөтөйүн. Бул жакта резиналар бар екен туғандар. Дөңгөлөктөрү, номерлер асты чийлген эмес, жакшы. Ушу артынан удар болгон экен туғандар. Мына жерлер ырйып калыптыр. Монусу кичине кирип, ушу аркасынан бир аркайда атканда ушу бир жерин сүзүп алган окшойт туғандар. Бул жагынан мачайына бул арка болону жейилип калыптыр. Жол экен уже. Так. Полный пломбалар турат мына туғандар. Родной окрас, родной, полный заменасы жок. Бир сыра жууп тазалабасаңыздар болот. 53 000 кен, 53 000 оригинал пробегте. Подогрев руля бар, подогрев сиденья, подогрев штатный магнитофон, держатель полосы, антизанос, USB, кондиционер, печка туғандар. Euro 6 ступка механика. Жаңы механика Porter дегендер ушуну көрсөңүздөр болот туғандар. Машинаның технический состояние өтө жакшы. Анча-мынча жеринде мондай мелкий царапина метиналар бар экен туғандар. Түштүк Кореяда баасы $10,000 туғандар. $10,000. Жол кирасы $1,700 туғандар. Растаможкасы где-то $2,500 тегерегинде чыгат, плюс-минус туғандар. Оформление где-то $800. Кимге ушул кызыккандар болсо чала бересиздер, жаза бересиздер. Биз Санчо Корея авто биз кызматтабыз, иншалла базарда болобуз. Ушундай жакшы машиналар тартып бергенге аракет кылабыз сиздерге. Андыктан бир класс басып менин каналыма подписка кылып коюңуздар туғандар, биз кызматтабыз.